honekin eure loturea, handia da, ez? 2004an saiatu nun lehenengoz, Iñaki Otsoa dauzagaz batera, eta iritsi egin 7.400 metrotara, ez? Parren arte topa genduen errodurra, eta, buelta mon genduen ez. 2011an gazen burun bat eta bi eskalatuta gero, Kabi mendia saiatzea izan zen gure helburu. Zoritxarrez, gaugi pasagendu zen 8.000 metrotan, sorte handirik gabe ez. Going to San Bernardino, ring-a-ding-ding. Milkshake mixes, that's my thing now. These guys bought a heap of my stuff, and I gotta see a good thing sure enough now.